sad zamolio sam vas ovdje da ispraznite prva 3 samo, jer imamo toliko djece da će ovoj popuniti ta 3 samo. Čuvajte samo, nemojte prelaziti ispred onoga kuplanja, sačkajte. Nemojte, evo da kripta, da vrat, sačkaš najviš, ime 2. Što je planirano da prelazimo ispred? Djece ko nauči jednu strancu zove Jasin, dobije određenu nagradu, a drugu, a treću i dok ne završi. Mi smo do sada imali jednu djevojku koja je učila čitavu suru Jasin na pamet, ali evo večeras imamo već 4 diplome. I ja sam ponosan na to kao efendija. Ja sam molio Šajić Lejlu da dođe po svoj diplom, ali bi zamolio i njene roditelje da i on dođu po, mogu slobodno reći, ponosnu diplomu. Za Draganu su mi, također dođu njeni roditelji Ahmet i Alma Draganović. Ova podali ispazi znak, samo nastavljamo. Treća diploma je za Javković Ajdu. A da li su koji roditelji Međa Merzije Javković? Nisu. Onda će ja da tepno ti njima odlučiti. Četvrta diploma ide jednom dječaku. Kome? Majde. Majde se je najviše trudio, pa čak više i od ovih djevojaka, ali nekako otimamo se. A nek dođu njegovi roditelj Badrudin i Elmira Čajić. A nije tu, evo da ti nije moguće. Imamo još zahvalnica. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: učite Kur'an jer će uistinu on, Kur'an,
doći na sudnji dan kao šefađija zagovornik onima koji ga budu učili. Sljedeće dvije zahvalnice idu našem hađi Hasimu Čajiću i njegovom komši Ademu Čajiću. Uvijek najredovniji kad god šta treba proučiti, pogotovo sure Jasin kad je pitanje. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, osobi koja bude učila ezan, svjedočit će na sudnjem danu i ljudi i džini da su slušali njegov ezan. I sljedeća zahvalnica ide našem dugogodišnjem jezinu Hazimu Topaloviću. Sljedeća zahvalnica po zasluzi ide isto jednom džematliji koji nam je uvijek tu pri ruci kad treba proučiti ezan, kad treba muezin, on to slatko prihvati. A on inače sjedi uvijek ovdje uz mimber, a to je Husein Rizvić. Ima Huseina ovdje. Otišao Husein, evo. Dobro, ući ćemo kasnije. Sljedeća zahvalnica piše na njoj ovako. Želimo ti se zahvaliti za sav trud, rad i nesebično zalaganje. Tvoja posvećenost i predanost svemu što radiš nisu prošli nezapaženo. I uvijek si bio tu kada je bilo najpotrebnije. Hvala ti na svemu. Ibro Muhić. A piše i hadis, najbolji čovjek je onaj koji najviše koristi drugima ljudima. Sljedeća zahvalnica na njoj piše ovako. Želimo se iskreno zahvaliti na tvoje predanosti i trudu koji ulažeš kako bi džamija bila uvijek čista i uredna. Tvoj rad i pažnja prema svakom detalju ne prolaze nezapaženo, a tvoja ljubav i briga za zajednicu inspiracija svima. Hadis čistoće pola vjere. Mine Muhić. Jel Mine tu? Imamo još jednu zahvalnicu.
Kaže, tvoj primjer predanosti vjeri daje snagu i ohrabrenje svima oko tebe. Tvoja redovnost na namazima nije samo svjedočanstvo tvoje vjere, već inspiracija za nas da budemo bolji. Neka Allah nagradi tvoj trud i učini tvoj put prema njemu lakšim. A reći ćemo kasnije kome ide ova zahvalnica dok mi ne preuzme svoje. Zadnja zahvalnica ide naše Safetu Draganoviću. Jel Safet tu? Nije tu. Nažalost, eto. Ajde, odlučit ćemo u drugi prilike. A za ovu zadnju zahvalnicu moram sjesti. Recite to, U ime Allah milostivog, samilosnog. Postoje ljudi koje Allah Đelešanu posebno odabere da budu nosioci dobra na ovome svijetu. Njihova srca kucaju za drugi, njihove ruke su uvijek ispružene u pomoći, a njihova duša svijetli ljubavlju prema vjeri i zajednici. Ti ljudi su poput rijeke koja nikada ne presuši, donoseći blagodat i mir svima oko sebe. Islam nas uči da je najplemenitiji onaj koji čini dobro drugima, skriveno i tiho, tražeći samo Allahovo zadovoljstvo. Takvi ljudi ne teže priznanjima ni pohvalama, jer njihova sreća leži u osmijehu gladnoga, koji je nahranjen, u ruci siromaha koji je podržan i u srcu brata muslimana koji osjeti toplinu zajedništva. Među nama je jedan takav insan koji je svojim dijelima ostavio trag u našim srcima i u našoj zajednici. Njegova plemenitost, ustrajnost i ljubav prema džematu nisu prolazni. Oni su dio nas, dio naše priče i dio naše dove Allahu Đelešanu da ga nagradi najboljom nagradom. Danas, sa suzama zahvalnosti u očima i dovom u srcima, želimo ti pokloniti nešto što si ti svojim djelima odavno zaslužio. Dragi naš, dragi naš, dragi naš Emire Kajković, neka to bude tvoj korak bliže Bejtullahu. Neka te Allah Đelešanu primi svaki korak i svaku dovu na tom svetom Mubarek umra. U Medinu pošao bi rumen ružu sejrio bi. Njezin miris tražio bi, zato plačem, zatim čeznem u tom gori. Njezin miris tražio bi,
Ja bih zamolio samo sada sve one koji su učestvovali u ovom hajr dijelu da priđu ovamo da napravimo jednu zajedničku fotografiju sa njegom. Ispred djece. A malo je. Ajmo spješati. Samo malo da je prebacim. Čestitam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما